kajing trishtom berbor kam julong kam sebe hadin kajing penlut ya kapor bat kapor Henry kajuan ra yo so ubatiang bat kajing mi na kata kajing trishtom ka debe kajing mentoy bat hapa benai ka khobor jong kajing job ki bat trishtom ka shnong ka thau bat ke imlang salang ka yak men lang bat ke nong job hadin kajing la jong ki khana school ka D1 secondary school ban pas bha ha ke exam SSLC ka bal pnia da ke embus jong usnem arhajar arpsau arpsan kibor pnia school gila penlong ya kejing pun ku burom ya lagi jong kena school kibala treshitom banwan ra ya kejing job bat ka burom jong school barau kawai ya gini jing lang pun ku burom ya kena kiba pas bha ha kene school la penlong hanin kesngi kata ha ka arpulai terik ujemang arjar arpsan ha kejing wan saki jong kibor senong kentup ya ki riurang ba bat kilong kemi jong ka senong laidon lang ru headmaster jong school ubabu F mani urang ba senong uba bishar temung uba bat ru kumu presiden ke managing committee nang tagi dikhot jong ke managing committee bat kiwe haba pun pa holor gene kejing kemen lang kinong kran gilaong ba kiwe ki khana school ki deban sim ye gene kejing pun ku burom kum kejing ye kendu ke bakerpang bat ke baron kambha ha kejing ye lenti jong ki kum ki khana school bat kene kejing pun ku burom kalong kejing nang ai mensim bakin dang la ban trishitom ye kejing pule jong ki ha ki keran pule ki bakham chalor da ke bakentu bakim dei ban klet ye gene ke school kabalalong ke jingking haba ki poi shaki kerdan ki bahe admission. Nah, persen tentang beliau admission di dalam school kita yang sudah. Dari pan dia apa? Ya di nau kita ni, di kur ni, di parameter sinau kita ni. Beliau kita kuliah beginilah rendah. Di kita orang sekarang lesen pada pengen ke school, pada upgrade kita nak si secondary. Dan kemudian means yo cuma berkelas tu, ada yang mau dulu terus setor. Dan sian we have next year bila asal ya kan, higher secondary section. Kata tadi ini di masalah, pada ini berkaitan dengan tajuk ini na di badan itu kan. Di bawah lah berkuliah sama dari sekolah dari Islam dan ayat ini kan di dalam ini kan di dalam ini kan Islam kita Islam bagi kelakan ini so berhak mengiyakan awas tentang sini. In my life, this is the day that I've been rewarded what I've done in my life. I try to see of such a man. So my dear student, can you complete a book when you get Islam? It's just a one stepping stone. Once again, I'll remind you, one stepping stone only. And I'll be with you. May you find the mountains in your life that is right for you give the service and someone along the way. Be patient and preserve through the ups and the downs that you will face. And importantly, learn to enjoy the journey you are about you. Always remember where you are going, but never forget where you come from. This is the message for you. Admission open. Kapetar Kemak Model Degree College, Ribhoi District, ka court admission na kebenta ke BA first semester, ka lat bahajan na kebenta ke samla pule, na kebenta ke jingtip ki babanya, pun hau number, praiwe, laiwe, pranot, sanar kendai not, lani pra lainyo not, prasan henriu kendai san. Kini kide kikor komputer, kiba internet bador badar, ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number,
pra iwe lai arnot sau pra san sau lani pra lai nyo ar nyo sau ar riu nyo. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai iwe kendai riu iwe ar nyo lai.